एनआईए केस नांनानै थानाय माखासे बारग' एनडिबिफोरखौ क'क्राझार जोबथेसालियाव लाबोनाय जाबाय। एनआईए केस नांनानै थानाय सा 35 बारग' एनडिबिफोरखौ क'क्राझार जोबथेसालियाव लाबोबाय। नंगौ दिनै बारग' एनडिबिफोर जायफोर एनआईए केस नांनानै दंमोन बिथांमोनखौ क'क्राझार जोबथेसालियाव लाबोबाय। एनआईए केस नांनानै थानाय सा 35 बारग' एनडिबिफोरखौ क'क्राझार जोबथेसालियाव लाबोनाय जाबाय। थारैनो जों बुंनांगोन दि बिटिआर सरकार आबसु आरो आसाम सरकारा बारग' एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होनना बाथ्राल' बुंना थायाखै, बिथांमोनहा बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे गासै खामानिफोरखौनो जाफुंसार होदों। बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै एनआईए केस नांनानै थानाय बारग' एनडिबिफोरा जिल्ला हिसाबै दैथायहरजाबाय आरो थाबैनो बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। যিবিলাক কেছ এনআই কোৰ্টত এনডিবি হোৱাবিলাকৰ এগেইনষ্টত কেছ চলি আছিলে সেই আটাইবোৰ কেছ এনআই কোৰ্টৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ পেলাই আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপে সেইবোৰ কেছ য'ত অফেন্সবিলাক কমিট হৈছিলে সেই কোৰ্টৰ ছেছন জাজলৈ কেছবোৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে। সেই হিচাপে আজি এনআই কোৰ্টৰ পৰা 5টা কেছ আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অফেন্সবিলাক হৈছিলে সেই ছেছন কোৰ্টলৈ আহিছে আৰু এই কেছবোৰ ছেছন কোৰ্ট কোকৰাঝাৰতে চলিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজি আমি টোটেল 4টা কেছ আহিছে, তাৰে ভিতৰত 35 জন আজি আসামী লৈ অহা হৈছে। যিহেতু কেছবিলাক ইয়াতে চলিব আৰু সেই হিচাপে আশা কৰোঁ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেছন ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ আণ্ডাৰত যিটো জেল হয় তাতে ৰাখিব লাগে আমি আশা কৰিছোঁ।